Da li je legendarna Troja iz Homerove Ilijade zapravo bila na Balkanu, a ne u današnjoj Turskoj? Zvuči kao teorija zavere, ali čekaj da čuješ dokaze. Zvanično Troja se nalazi kod Hisarlika u Turskoj, gdje je njemački arheolog Schliemann 1710-ih otkrio ruševine grada. Ali problem je što mnoge stvari u Homerovom opisu ne odgovaraju toj lokaciji. Na primjer, reljef, klima, čak i geografski opisi putovanja grčkih brodova mnogima ne piju vodu. A sad ulazimo u zonu teorija. Neki istraživači, poput srpskog geografa Radivoja Pešića, tvrde da je prava Troja možda bila baš ovdje, na Balkanu. Jedna od najčešćih lokacija koja se pominje jeste oblast kod Skadra u Albaniji ili kod Vranja u Srbiji. Zašto? Jer se tu poklapaju mnogi geografski opisi iz Ilijade. Pešić je tvrdio da su Grci napali Troju prelaskom iz današnje Grčke ka severu, što se poklapa sa pravcem kretanja u epu, ako ga čitamo bukvalno. Zagovornici Balkanske Troje kažu jezik, mitovi, nazivi, reka i planina. Svi imaju sličnosti sa balkanskim toponimima. Ali većina istoričara odbacuje ovu teoriju. Kažu da je zasnovana na slobodnoj interpretaciji i da nema dovoljno arheoloških dokaza. Na Hisarliku su pronađeni tragovi rata, spaljivanja i zidine, dok na Balkanu još uvijek nemamo nešto dovoljno ubedljivo da obori zvaničnu verziju. Pa, da li je Troja bila na Balkanu? Verovatno ne, ali činjenica da toliko detalja ne štima tera nas da se zapitamo. Možda istina nije crno-bela, možda je istorija složenija nego što mislimo. Piši u komentarima, da li veruješ da je Troja bila na Balkanu? Ili je sve samo mit koji se otima iz ruku istorije? Obavezno zaprati profil za više ovakvih videa.